Lionel Messi ni ikintu umupira w'amaguru utigeze ubona mbere kuri iyi si. Ninde umaze gutsinda ibitego byinshi kurusha abandi bose mu mateka y'igikombe cy'isi? Ni Lionel Messi ufite ibitego 18. Ninde watanze imipira myinshi yavuyemo ibitego kurusha abandi bose muri iri rushanwa? Ni Lionel Messi ufite imipira 8 yavuyemo ibitego. Uri kumva icyo kintu? Ninde ufite uruhare mu bitego byinshi kurusha abandi bose mu mateka y'igikombe cy'isi? Lionel Messi. Kuko amaze kugira uruhare mu bitego 26, ariko se ninde wakiniye imikino myinshi y'igikombe cy'isi kurusha abandi bose? Lionel Messi wakiniye imikino 28. Ninde mukinnyi rukumbi wegukanye umupira wa zahabu w'umukinnyi mwiza muri rushanwa inshuro ebyiri? Mwene kibamba Lionel Messi, papa mukubwa. Nta wundi mukinnyi rwose, nta numwe wigeze agira uruhare mu bitego byinshi nk'ibyo Messi yagizemo uruhare mu mateka y'igikombe cy'isi. Kandi ntitwakibagirwa ko yamaze kwegukana igikombe cy'isi ndetse akanagera ku mukino wa nyuma w'ikindi gikombe cy'isi, ariko n'ubu aracyakomeje gukora ibitangaza ku myaka 39. Oh my God. Messi ubu yamaze kunganya agahego k'imikino myinshi ikurikiranya atsindamo igitego mu gikombe cy'isi, kuko amaze gutsinda mu mikino 6 yikurikiranya. Niba urebye ibyo ari gukora muri iri rushanwa, urasanga byararenze ibisobanuro bisanzwe. Biranumvikana ko rwose nanjye uri kuvuga iyi nkuru ntabasha kwivuga. Ntabwo ndi Messi. Mu mikino 6 yeruka yakinnye mu gikombe cy'isi amaze gutsinda ibitego 10. Ibyo ni ibintu bitigeze bibaho mbere, ariko ntibyagarukiye aho. Mu mikino 2 gusa mbere y'igikombe cy'isi cya 2026 yaramaze gutsinda ibitego 5. Nubwo ari gukina irushanwa rimwe n'abakinnyi bakomeye nka Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Lamine Yamal, Michael Olise, Lionel Messi aracyari ku ntebe y'icyubahiro, aracyari ku rwego rwo hejuru kurusha benshi. Birashoboka ko impamvu ari uko Messi atagomba kurebwa nk'umukinnyi usanzwe. Ni umuntu udasanzwe mu mateka y'umupira w'amaguru. Mvugira ngo ni umuntu udasanzwe muri komenti. Abantu benshi bavuga ko ameze nk'umuvinyo urushaho kuryoha uko imyaka igenda ishira. Uko agenda asaza niko agenda arushaho kuba mwiza. Akungu gashaje burya niko karyoshya ibiryo. Impano ye ni karemano ku buryo rimwe na rimwe bisa nkaho umupira w'amaguru warimwe kugira ngo abe ari uwukina. Icyakozeho cyose kiza nk'igihinduka zahabu. Mu kibuga ntabwo twabigarukaho, murabizi kandi mwabibonye. Kugira ngo ariko umuntu yumve neza ubunini bw'ibyo ari gukora uyu munsi, mu bikombe 4 bya mbere by'isi yakinnye, Messi yari yaratsinze ibitego 6 gusa. Hanyuma haza igikombe cy'isi cya 2022 cyabereye muri Qatar, aho yatsinze ibitego 7. Aho umukinnyi wa mbere mu mateka y'umupira w'amaguru utsinze igitego muri buri cyiciro cyo gukurwamo. None ubu mu mikino 2 gusa ya mbere y'igikombe cy'isi cya 2026 yaramaze gutsinda ibitego 5. Kandi kubera ko iri rushanwa rifite imikino myinshi kurusha uko byahoze, niba akomeje gukina kuri uru rwego, nshuti zanjye, ashobora gusenya agahego kose abantu batekerezaga ko katazigira kavaho. Uko niko mbivuze. Mu myaka ishize, agahigo ka Just Frontier nk'ibitego 13 mu gikombe cy'isi kari gafatwa nk'ikintu rwose kidashobora kugerwaho no gukurwaho. Ariko guys, niba urebye uyu Messi uri gukina ubu, biratangira kugaragara ko nta kidashoboka, kuko ibyo turi kureba si umukinnyi usaza nk'abandi, ahubwo ni umukinnyi wakomeje guhinduka no kwiburura uko imyaka igenda ishira. Bamwe bati ni uruvu. Messi yagiye yihindura inshuro nyinshi mu rugendo rwe rwose. Buri gihe umupira w'amaguru wagiraga ngo amaze kumenya uburyo bwo kumuhagarika no kumenya imiterere y'uburyo akina, we yabonaga indi nzira nshya yo kuba umukinnyi mwiza kurusha abandi mu kibuga. Kandi icyo nicyo gituma uyu munsi Messi muri iki gihe hari gutera ubwoba kurusha abandi mbere. Uyu si Messi wari ufite umuvuduko ukabije, si Messi wari ukiri muto, si Messi wari ugifite imbaraga nyinshi zo guturika ubwunganizi nk'uko byahoze, ahubwo uyu ni Messi ufite ubwenge bwinshi kurusha mbere, ufite uburambe bwinshi, uzi gusoma umukino kurusha uko byahoze, kandi ufite imyanzuro myiza kurusha abandi. Uyu ni Messi wubakiye ku myaka irenga 20 y'uburambe, ibihe by'ibyishimo, gutsindwa, gutsinda, guhangayika no kongera guhaguruka. Ni Messi wahinduye buri mbogamizi amahirwe kuba mwiza kurushaho. Kandi niyo mpamvu abantu benshi bavuga ko nibamara kureba uyu Messi batazongera kumureba nk'uko bamubonaga mbere. Ni gatike. Argentine yasinze Brazil ku kibuga cya Maracanã, ihagarika imyaka 28 yari ishize idatwara igikombe gikomeye mpuzamahanga. Mbere mu mukino wa nyuma bivugwa ko ijambo Messi yabwiye bagenzi be mu rwambariro ryabakoze ku mutima kugeza bamwe batangiye kurira rwose. Igitutu cyari kimaze imyaka myinshi kirangira burundu gutyo. Nyuma yaho haza igikombe cy'isi cya 2022 muri Qatar. Messi yongeye
agera muri Qatar ari uruvange rwiza rw'impinduka zose yari yuzuye mu rugendo rwe udashobora kumukeka. Hari wa mukinnyi wihuta ku ruhande rw'ikibuga wongeye kugaragara ubwo yasigaga myugariro Jose mu mukino bahuyemo na Croatia. Hari wa mukinnyi ufite ubushobozi budasanzwe bwo kurema uburyo bw'ibitego ubwo yahaga Morin umupira udashobora benshi batekerezaga ko udashobora kuvamo ikintu kidasanzwe. Hari kandi wa muyobozi udacika intege wagaragaye mu mukino wa nyuma wahuje Argentine n'Ubufaransa, atsinda ibitego mu bihe by'igitugu gikomeye kandi yitwara neza igihe buri kintu kitari ku murongo ukwiriye kuba kirimo, akabikora nk'umusaza. Buri sura ya Messi yagaragaye mu gihe nyacyo yari ikenewe. Mu mwaka 2023 kugira ngo uve uburyo kibirenze, yabwiye Zinedine Zidane ko umupira w'amaguru wahindutse cyane. Niyo mpamvu Messi wo muri iki gihe asa n'utandukanye cyane n'uwo abantu bari basanzwe bazi. Papa mukubwa mu gikombe cya Amerika cya 2024 no mu gikombe cy'isi cya 2023 Messi aragenda cyane arushaho kuba uko abantu batekerezaga kuba yaba ari uburyo cyiruka. Kera abanenga bamunengaga bavuga ko atiruka bihagije. Ubu abantu bose bamaze gusobanukirwa icyo bisobanuye kuri we. N'ubuhanga bwo gusoma umukino, abareba ibishingiye ku kuba bakavuga ko adasanzwe, azigama imbaraga kandi atagereje igihe nyacyo cyo gutanga umusaruro kugira ngo akore akantu kadasanzwe. Ibyo nibyo turi kubona muri iki gikombe cy'isi. Iyo niyo mpinduka ya nyuma ya Lionel Messi, wa mwana watangiye isi akinira ku ruhande rw'ikibuga akiri muto. Ntabwo akiri gutyo. Wa rutahizamu wahinduye amateka y'umupira w'Uburayi nawe yarangije inshingano ze. Wa mukinnyi wazamuraga urwego rwabo bakinana nawe yamaze kugera ku ntego ze. Igisigaye ni ikintu kirushijeho guteza ubwoba. N'umuhanga ugenzura umukino wose, umuyobozi uyobora abagenzi we, kapiteni wabaye buri kintu Argentine nkeka ko yari ikeneye uyu munsi. N'ubwoko bw'ikipe yitwaye igatwara igikombe cy'isi, umutima utera igihugu cyose gukunda umupira, umukambwe utariruka cyane ariko ubona buri mupira, buri rugendo rw'umukinnyi n'amahirwe yose mbere y'uko abandi bayabona. Niyo mpamvu no mu myaka 38 y'amavuko bivugwa Lionel Messi yakomeje kuba umukinnyi mwiza kurusha abandi muri iki gikombe cy'isi cya 2026. Mu gitondo kimwe igice kinini cy'abakunzi b'umupira ku isi bongeye gukanguka bumva indi nkuru ikomeye cyane ya Messi. Bariyamira sinakubwira, ariko ndabizi neza ko hari abantu batigeze baryama bari kumva amateka ye. Lionel Messi yabaye umukinnyi umaze gutsinda ibitego byinshi kurusha abandi bose mu mateka y'igikombe cy'isi. Ikirenze ibyo, yibukije ibihugu byose bihatanira igikombe ko Argentine ishobora kuba ikipe ya kabiri mu mateka yatwaye igikombe cy'isi inshuro ebyiri zikurikiranya. Uri kumva? Niba urebye Argentine yo muri iki gihe usanga ibintu byinshi byarahindutse kuva mu mwaka wa 2022. Abakinnyi benshi babanzagamo baracyahari, ubwumvikane hagati yabo buracyakomeye, uburyo umutoza Lionel Scaloni yubatse ikipe buracyakura neza kandi bwakomeje guhereza Messi uburyo bwiza bwo gutanga umusaruro kurusha abandi. Hari abantu benshi bari bafite umwungenge ku myaka 39 y'amavuko kandi amaze imyaka 4 akina muri shampiyona ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Benshi bibazaga niba Messi agishoboye kwitwara neza ku rwego rwo hejuru rw'umupira w'amaguru. Ubu ibyo bibazo birasa n'ibyamaze kubonerwa ibisubizo. Mu mikino 16 yakiniye ikipe ye n'ikipe y'igihugu, yagize uruhare mu bitego 20. Mu mikino 2 gusa y'igikombe cy'isi yaramaze gutsinda ibitego 5. Imibare yose yerekana ikintu kimwe: Lionel Messi aracyari umukinnyi w'ingenzi wa Argentine kandi aracyari umwe mu beza kurusha abandi ku isi bigeze babonwa muri ikipe. Ariko imibare yonyine ntihagije kugira ngo isobanure ubukuru bwe n'amateka turi kubona uyu munsi. Umupira w'amaguru ufite uburyo bwo kwerekana ukuri. Ushobora guhisha nyuma y'imibare ibintu byinshi, ariko ntushobora kwihisha mu kibuga. Aho niho Messi mushya yagaragaye nk'imodoka ihenze cyane, igenda ituje ariko ifite imbaraga zidasanzwe, isekura buri kintu cyose ihuye nacyo. Mu mikino 2 ya mbere y'igikombe cy'isi, impuzandengo y'intera Messi yirutse muri buri mukino yari kilometero nibura 6.81 gusa, mu gihe Kylian Mbappe yirutse kilometero 9.7. Muri ibyo bituma Messi ari gukora birushaho gutangaza abantu cyane kuko ari gutanga umusaruro udasanzwe kandi ariruka intera no cyane ugereranyije n'abandi bakinnyi bakomeye. Ubushobozi bwe bwo kumenya aho igitego kiri no kugira ahakwiriye mu gihe gikwiye ntabwo bwigeze bigabanuka. Hagati Argentine yongeye kumwubaka, imwubakira ikipe imufasha gukora ibyazi neza kurusha abandi. Axis Mark uyobora hagati mu kibuga neza cyane. Enzo Fernandez yarushijeho gukomera kurusha uko yari amaze muri Qatar. Rodrigo we yakomeje gukora akazi ke k'abakinnyi babiri icyarimwe nk'uko yabigenzaga mu myaka ishize. Kandi Lionel Messi yungukira cyane muri ibi byose. Nufata urugero rw'igitego cya mbere yatsinze Algeria, abantu benshi barebye uburyo yarangije umupira gusa, ariko igikorwa cyose cyatangiriye kuri Rodrigo de Paul.
Algeria yari yuzuye hagati mu kibuga ishaka kubuza Argentine kubaka umukino, ariko Lionel Messi yasubiye inyuma ashaka umupira. Marc Arstera nawe yagoswe n'abakinnyi benshi ku buryo udashobora gutekereza. Muri ako kanya De Paul yakoze umupira bake cyane ku isi bashoboraga gutanga, yawunyujije hagati y'abakinnyi bane ba Algeria, uhita ugera ku birenge bya Messi, ahita asimbuka umurongo wose wo hagati. Muri uwo mwanya Ruta Martinez yari yatangiye kwiruka inyuma y'abamyugariro abakurura kugira ngo haboneke icyuho. Mu kanya gato nk'ako guhumbya, Messi yisanga afite umwanya munini cyane uhagije. Niba Messi ahawe umwanya nk'uwo, akenshi ibisubizo biba bizwi imbere. Gukora ku mupira rimwe gusa, kureba aho umunyezamu ahagaze rimwe, hanyuma gukubita ishoti rigize rikomeye n'ikirenge cy'ibumoso, umupira ugahita ujya mu nguni yo hejuru, igitego kikaba gutyo. Igitego cya kabiri cyasaga n'icyoroshye, ariko ni nacyo cyerekanye ubuhanga bwe bwo kumenya ibigiye kuba mbere y'abandi. Umukino watangira ku ruhande rw'ibumoso, Messi yakira umupira muremure wari uturutse kuri mugenzi we Martinez, ahita awuhereza Nicolas ku ruhande. Byasaga nk'ibitangaje, umupira watewe imbere ukurwaho na myugariro usanga Marc Arster. Abakinnyi benshi bari guhagarara bareba ibikurikiraho, bati ibi ni ibiki? Messi ntabwo yabikoze. Yese atangira kwimuka, yasomye umukino mbere y'abandi bose. Marc Arster atera ishoti, umunyezamu awusubiza imbere. Messi yaramaze kuhagera ahantu heza, igihe cyiza kurangiza byoroshye. Igitego cya kabiri cyabonetse muri ubwo buryo, ndetse na mbere y'uko atsinda ibitego bitatu mu mikino umwe, yari yafu kongera gutsinda. Igitangaje cyangwa se icyatangaje abantu si amahirwe yabonye gusa, ahubwo ni uburyo ki yari amaze gutangira kwiruka inyuma ya ba myugariro mbere y'uko Arser anabona umupira. Yasomye ibyari bigiye kuba amasegonda menshi mbere y'uko bibaho. Aho niho hatandukaniye Lionel Messi n'abandi bakinnyi benshi ku isi. Igihe umunyezamu yasohokaga cyangwa se yashoboye kuwukuramo, ariko ubutumwa bwari bwamaze kugera kuri bose, akaga kari kegereje. Igitego cya gatatu cyaje mu buryo abantu benshi bamaze imyaka myinshi bamenyereye kuri Lionel Messi. Ni igitego gisa naho twakibonye inshuro 100 cyangwa se zirenga ku bakozi b'umupira. Argentine yavanye igitutu cya Algeria, yubaka umukino mwiza cyane kuva inyuma. Mu kanya gato haboneka umwanya wo gutera imbere. Messi yakira umupira hafi y'uruziga rwo hagati mu kibuga, ahita awujyana imbere n'umuvuduko udasanzwe. Yahaye Nicolas umupira ku ruhande rw'ibumoso, ariko niyahagarariraho. Yakomeje kwiruka yegeraho akunda gukinira cyane, hafi y'urubuga rw'amahina, yitegeye. Aho niho yasaga ameze nk'umwami uri mu bwami bwe, akumva yakora icyo ashaka. Hakurikiyeho ubuhanga budasanzwe, gukora ku mupira inshuro 3 mu gihe gito cyane. Yawukosoye gatatu niko navuga, abikora yikurikiranye kugira ngo awushyire hagati cyangwa se awushyire ahantu nyaho yashakaga, hanyuma awufungurira umubiri we gato. Ikirenge cye cy'ibumoso kirawukubita mu buryo bwuje ubuhanga, umupira ujya hasi mu nguni, igitego kiba gutyo. Lionel Messi abantu bazi imyaka myinshi yongera kugaragara gutyo. Mu mukino wakurikiyeho wahuje Argentine na Autriche, Messi yakomeje gukora ibyo yamenyekanyeho kuva kera. Utuntu twe niko navuga: gukina umupira muto mu mwanya muto, kwimuka neza kugira ngo akure ba myugariro mu myanya yabo, no kubona umwanya abandi batabona. Yongeye kujya mu gace akunda cyane hafi y'urubuga rw'amahina, ahabona umupira umeze nk'iyatsindishijwe inshuro nyinshi cyane mu rugendo rwe, cyane cyane mu gihe yakinaga muri Barcelona afatanyije na Jordi Alba. Icyakurikiyeho cyari gisanzwe kuri we: gukora ku mupira rimwe gusa, ukajya ku ruhande rw'ipoto, umunyezamu akajya ku ruhande rutari rwo, igitego kikinjira gutyo. Igitego cya kabiri yatsinze Autriche cyabonetse mu minota ya nyuma y'inyongera. Abakinnyi b'ikipe Autriche bari bazamutse bose bashaka igitego cyo kwishyura, bari bafunguye ubwugarizi bwabo kugira ngo bagerageze amahirwe ya nyuma. Messi yarababonye arabahana, ndakurahi. Yese yongera kwibutsa isi yose ukuri abantu benshi bamaze imyaka bazi: ikirenge cye cy'ibumoso kiracyari kimwe mu bikoresho bikomeye cyane umupira w'amaguru wigeze ubona unakeneye uyu munsi. Ni moteri, ni ubuhanga, ni ubuvanganzo, ni ubukaka. Ba myugariro bari bazi icyo agiye gukora, abatoza baba bazi icyo agiye gukora, ibigo byose bihanganye nawe biba bizi ikintu kigiye gukurikira. Ariko ikibazo ni uko bimenya bidahagije kugira ngo bamuhagarike. Mu bitego 18 amaze gutsinda mu gikombe cy'isi, 14 muri byo yabitsinze akoresheje ikirenge cye cy'ibumoso. Muri ibyo bitego kandi 4 yabitsinze ari hanze y'urubuga rw'amahina. Ibyo si ibintu bisanzwe, kandi nta na kimwe kuri Lionel Messi gisanzwe. Vugira ngo nta na kimwe gisanzwe. Kubera ibyo bitego yatsinze Autriche, Messi yabaye umukinnyi wa 6 gusa mu mateka y'igikombe cy'isi utsinze n'ubundi mu mikino 6 yikurikiranya.
yiyongera ku rutonde ruriho Just 14 wabikoze mu 1958 na Jules Ndo wabikoze mu 1970. Ariko n'aya mahigo yose ntiyasobanura neza ubunini bwa Messi cyangwa se utwo duhigo, kuko Messi arenze kuba rutayizamu utsinda ibitego gusa. Ni umwe mu bakinnyi bazi kure mu buryo bw'ibitego kurusha abandi bose umupira w'amaguru wigeze ubona. Ubuhanga bwe ntibushingira ku mbaraga cyangwa se umuvuduko gusa, bunashingira cyane ku buryo atekereza umukino cyangwa se awureba mbere y'abandi. Akenshi aba yabonye igikurikiraho mbere y'uko bibaho. Messi ubu aranganya na Diego Maradona umubare munini w'imipira yavuyemo ibitego mu mateka y'igikombe cy'isi, aho bombi bafite umubare 8. Ikindi gitangaje ni uko we amaze kurema uburyo bwinshi bw'ibitego kurusha abandi bose bakinnye iri rushanwa. Amahirwe 76 y'ibitego yaremye niyo menshi kurusha y'undi mukinnyi uwo ari we wese mu mateka y'igikombe cy'isi. Niyo mpamvu impaka zo gushaka kumenya umukinnyi mwiza kurusha abandi bose mu mateka y'isi nizitangira zigira n'iherezo kuri we. Ushobora kumukunda cyangwa se kutamukunda, ushobora kumwemera nk'umukinnyi mwiza kurusha abandi cyangwa se ukagira undi uhitamo, ariko ikintu kimwe kidashobora guhakanwa uyu munsi: Lionel Messi ni umuhanga udasanzwe mu mupira w'amaguru. Ni umukinnyi ushobora gukora ibintu abandi badatekereza gutekereza. Ni umukinnyi wakomeje guhindura ibisobanuro by'ijambo ubuhanganye mu mupira w'amaguru. Kandi igitangaje kurushaho ni uko ku myaka ye igikomeje gutungura isi uyu munsi si impamvu nshya zo gutangara ari gukora buri rushanwa akina, buri mukino akandagira mu kibuga, buri mupira akoraho, ahubwo usanga yongera kwerekana ko hari urwego rwihariye rw'abakinnyi bamwe gusa bashobora kugeraho. Yarenze cyane Messi muri urwo rwego, kandi imyaka ye igashobora kugenda nk'uko bamwe babivuga ko iri kugenda yiruka nyine, ariko ubuhanga bwe bwo gusoma umukino no kuyobora bwakomeje kuba umutungo udashira ari guhereza igihugu cye uyu munsi. Ikindi wamenya, arakora ibintu bike ariko bifite agaciro gakomeye mu kibuga. Hari igihe ashobora kumara iminota myinshi asa n'utagaragara cyane, ariko mu kanya gato nk'ako guhumbya ukabona icyo nta wundi muntu ushobora kukibona, agatanga umupira umwe gusa ugahindura umukino wose. Niyo mpamvu abatoza benshi bavuga ko guhagarika Messi bidashoboka rwose. Ushobora kugabanya umwanya afite ku mupira, ushobora kumushyiraho abamurinda benshi. Guys, ntabwo ushobora guhagarika uburyo atekereza umukino. Ubwonko bwe burakura vuba kurusha uko benshi babasha kubitekereza ku myaka ye. Niba urebye urugendo rwe rwose usanga atari ibitego gusa byamugize icyamamare. Ntabwo ari imipira yatanze yavuyemo ibitego gusa, ntabwo ari ibikombe yatwaye gusa, ahubwo ni uburyo yagiye ahindura umukino igihe cyose yari awurimo. Uruhare agira mu guhindura uko abantu bumva umukino ukomeye icyo ari cyo. Mu myaka myinshi ishize abantu batekerezaga ko umukinnyi mwiza agomba kuba ari we wirukanka cyane kurusha abandi mu kibuga, ufite imbaraga nyinshi cyangwa se agatsinda ibitego byinshi cyane. Guys, Messi yerekanye ko ubuhanga bwo gutekereza gutyo, gufata icyemezo gikwiye mu gihe gikwiye no kubona ibyo abandi batabona, ari byo bishobora gutandukanya umukinnyi n'abandi bose. Niyo mpamvu buri gihe iyo izina rye rivuzwe ridafatwa nk'izina ry'umukinnyi usanzwe, rifatwa nk'igice cy'amateka y'umupira w'amaguru. Kandi uko imyaka igenda ishira, abantu bazakomeza gusubira kureba amashusho ye, bigisha abana babo ibyo yakoze, banaganire ku gahigo yasize yanditse, yaba ariho cyangwa se atariho. Gusa turabizi ko urugendo rw'ubuzima ruteye. Hari abakinnyi benshi bakomeye umupira w'amaguru wigeze ubona, hari abatwaye ibikombe byinshi, yewe hari n'abahinduye amateka y'amakipe yabo, ariko bake cyane nibo bashoboye gukora ibyo Messi yakoze no kubikora igihe kinini gutyo. Niyo mpamvu n'uyu munsi igihe abantu bavuga ku bakinnyi b'indashyikirwa b'ibihe byose, izina rya Lionel Messi rizakomeza kuba mbere, kuko ibyo yakoze ntibyagarukiye ku gutsinda umukino cyangwa se kwegukana ibikombe. Yasize umurage uzibukwa n'ibisekuru byinshi bizaza. Kandi niba hari isomo rimwe urugendo rwa Messi rwigisha abakunzi b'umupira w'amaguru, ni uko impano yonyine idahagije. Bisaba kwihindura, kwiga no kwihangana no gukomeza gutera imbere buri mwaka. Messi yabikoze imyaka irenga 20, kandi nicyo cyatumye ava ku kuba k'umwana muto wakiniraga Barca bwa mbere akagera ku rwego rwo gufatwa nk'umwe mu bakinnyi bakomeye kurusha abandi bose amateka y'umupira w'amaguru yigeze kugira. Uyu munsi isi iracyamureba itangajwe cyane n'ibyo akora. Abamushyigikiye barishimira ibyo akora, abamurwanya bo baramwubaha kubera urwego amaze kugeraho. Kandi igihe cyose azaba agikandagira mu kibuga, igihe cyose azaba agira ute, abantu bazakomeza gutekereza icyo gitangaza gikurikira kigiye gukorwa nawe. Kuko Lionel Messi amaze imyaka myinshi yerekana ko iyo abantu batekereje ko bamaze kubona byose kuri wowe, uba ufite ikindi kintu gishya cyo kubereka, kabone n'ubwo waba ugenda ukambakamba. Mwari kumwe nanjye Karekezi Isa, nubwo wenda iryo zina ritari rifite agaciro cyane nk'ibitangaza uyu mwana ari kudukorera. Nako nacanganye icyo kubera gukunda kuvuga. Gusa ikiriho nuko ari umwe mu bantu bari gukora ibisa nk'ibitangaza bitazigera byandikwa n'undi muntu uwo ari we wese mu rugendo rw'umupira w'amaguru.
kora subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi ujye ubasha kubibona buri uko tubishyizeho. Ikindi gitekerezo cyawe n'inyunganizi, iyi match yabaye urihe? Turabashimiye.